Umuntu oyigay mkhulu lento ukhula nayo yinto akhula nayo, hayi ukuthi uyithola mhlawumbe mawungena ebungomeni ngoba yinto etrendayo esikhathini samanje. Sekumele ushintshe manje ube yigay. Mina lokho angikholelwa mkhulu, lento ngikholelwa ukuthi ukhula nayo. Sesisukela futhi nalamadlozi, uyayizwisisa idlozi kokuqala liyakhulunyiswa mkhulu, liyakhulunyiswa. If ungenwe yisalukwazi uyalitshela ukuthi uyazi ukuthi ungene kumina ngumuntu owesilisa. So kanjalo mina ngizwana nabantu abakanjena kanje idlozi liya understand. Fana nanoma ungena ephehlweni mkhulu uyafundiswa, uboniswe indlela, uyayizwisisa mkhulu, uyafundiswa ledlozi ukuthi lenze kanjani. So nakhona uyakwazi ukuthi ulifundise ukuthi wena umuntu onjani. And futhi I believe ukuthi idlozi liyazi ukuthi Sinibingelele babukeli be-Eco Point TV lo bingelela-ke uxolani mfombatha ke uShandu Sontshikazi Umthiya uShoti uMantinda Nesiqomusodidla Madlabano Gwathoza Igcololo umdidi weDark uDakhela uCathu. Babukeli be-Eco Point TV ningakhohlwa ukusubscribe, ukucomment, ukulike lapha phansi. Namhlanje ke angihambi ngedwa, ngihamba nomkhulu uLanga Libalele oke wafika futhi khona la e-studio ke. Namhlanje kusiphathile futhi okunye ukudla kwendlebe ezimnandi ezishisayo ngoba ebuyile lapha ke e-studio. Sothatha kithi ubuthi ke simamukele bese ebingelela futhi kubabukeli be-Eco Point TV The Call. Mkhulu sibingelela sibamukele ohlelo lethu napa ababukeli bafisa ukwazi ukuthi namhlanje ke yini le osiphathele yona namhlanje. Siyabonga mkhulu, nginibingelele nonke bogogo nabomkhulu, ngikubingelele mkhulu, ngithemba ukuthi uphilile. Okhulumayo lana umkhulu uLanga Libalele, insizwa kaMampuru. Umkhulu uLanga Libalele uchamuka khona ke empanzeni kaMajoye kaNdaba Ezitha kaMthunzi Lomuhle. Thokozani, siyabonga. Thokoza mkhulu. Siyabonga kakhulu mkhulu, ngicela ukubuza ukuthi kuyenzekana ukuthi umuntu njengoba wena umkhulu kodwa umuntu wesimame kanje, yenzekana ukuthi nomuntu wesilisa onomgomo angene idlozi lomuntu wesimama? Thokoza. Kuyenzeka? Kuyenzeka mkhulu ukuthi ngumuntu wesimame ngingenwe ikhehla. Kusebenza kanjani mkhulu? Kudependa ngamadlozi wakini nanokuthi ungenwe idlozi eliphi kahle mkhulu. Nomuntu wesilisa ke uyakwazi ukuthi angenwe yisalukwazi. Iyayizwisisa mkhulu, angene yisalukwazi mhlambe ugogo noma ukhokho noma ukhokho omkhulu kanjalo. So kuyadependa ukuthi ungenwe idlozi eliphi kahle. Thokozani. Manje ke njengoba wena umkhulu uLanga Libalele naye kusiza uthini kwesizwe uthi gogo? Kumina mkhulu nithi umkhulu uLanga Libalele ngoba ngingenwe ikhehla, lo muntu ongiphethe umuntu wesilisa, and then kanjalo ke ngibizwa ngokuthi ngumkhulu as much as ngumuntu wesifazana. Thokozani. Sengisho ukuthi ke gogo lo ongenwe idlozi lika gogo kodwa umuntu wesilisa yena sizothi bani kuye masimbiza? Alright, nithi gogo noma nithi mkhulu kanjani ngoba umuntu wesifazane, so abanye abantu bayadideka, uyayithwisisa mkhulu, bayadideka. So uyakwazi ukuthi umbize ngokuthi uthi gogo noma uthi mkhulu ngoba laba abambethe amakhehla. Thokozani. Ngiyaxolisa ukungena kulo mbuzo nje kancane kodwa ngifisa ukwazi ngoba ngiyadinga ukwazi. Ngumuntu othanda kuba nolwazi nje, hamba ibuza. Ngenza umuntu olokhunjana. Thokoza. Oyigay. Kuyenzeka ukuthi abe gay from emncaneni bakhe engakafiki kumngoma noma mayisengene idlozi lomuntu wesimami lapha ashintsha khona abe gay khona. Khulu lento ukhula nayo yinto akhula nayo, hayi ukuthi uyithola mhlawumbe mawungena ebungomeni ngoba yinto etrendayo esikhathini samanje ukuthi mawusoqala ungena ephehlweni wangena umuntu wesilisa kodwa wangena yisalukwazi, sekumele ushintshe manje ube yigay. Mina lokho angikholelwa mkhulu, lento ngikholelwa ukuthi ukhula nayo, uyayizwisisa mkhulu, ukhula nayo into okhula unayo, lento yobugay noma yobulesbian akusiyinto oyithola ephehlweni
ephehlweni because manje sesisukela futhi nalamadlozi uyayizwisisa idlozi kokuqala liyakhulunyiswa mkhulu liyakhulunyiswa if ungenwe yisalukwazi uyalitshela ukuthi uyazi ukuthi ungene kumina ngumuntu owesilisa so kanjalo mina ngizwana nabantu abakanjena kanje idlozi liya understand fana nanoma ungene ephehlweni mkhulu uyafundiswa uboniswe indlela uyayizwisisa mkhulu uyafundiswa ledlozi ukuthi lenze kanjani so nakhona uyakwazi ukuthi ulifundise ukuthi wena umuntu onjani and futhi I believe ukuthi idlozi liyazi ukuthi lingene emuntwini onjani so asingeke sisukela amadlozi sithi ngoba ungene isalukwazi sekumele ushintshe manje ube yigay noma ube umuntu ohlukile thokozana esimeni sedlozi komkhulu njengomuntu ongazi indaba noma ukujula kwamadlozi mhlawumbe uyimpawu nokubona ukuthi cha ngempela idlozi nginalo noma mhlawumbe liyangisebenzela ngaba mhlawumbe iziphi mhlawumbe ngaphandle kwenhlanhla ngoba kunento ekuthiwa inhlanhla kunento idlozi kodwa nje uqonde nedlozi kakhulu ngathi iziphi impawu thokozana mkhulu kuleyo mkhulu I believe ukuthi kuleyo point le uyishoyo ukuze ubone ukuthi unedlozi kokuqala sibona ngani sibona ngendaba namaphupho uyakhonjiswa amaphupheni wakho izinto ezihlukahlukene emkhulu izinto ezifana nokuthi uphuphe isimo samanzi uphuphe inyoka into ezikanjalo uphuphe usesikolweni kunamaphupho futhi abawachaza ku social media nawe ozothi mawamamela ahambelana nawe uyayizwisisa mkhulu so ukuze ubone ukuthi unedlozi ubona ngawo amaphupho uphinde futhi ubone futhi ngezinto ezenzakalayo kuwe empilweni yakho because ziningi izinto ezenzakalayo mawumntwana wethonga ujikelwa abantu obathandayo noma abantu abasondelane nawe uyayizwisisa mkhulu uthola ukuthi kwesinye isikhathi izinto zakho ziyamosheka mawuthi uyabheka yonke into ibambayo mawubamba ngapha kumosheka ngapho ayikho into elungayo so ubona kanjalo mawumntwana ethonga ukuthi unethonga kahle and then uphinde futhi kube nezinto oziboniswa zona through ama visions not through amaphupho kodwa ngama visions ngoba omunye umuntu uyakwazi ukuthi acabange into mhlambe acabanga ukuthi khona ingozi ezoyenzeka kanti ebesiphindi iyenzeke ngaleso sikhathi leso thokozana mhlawumbe nje mongasithiwa uyasihlebela gogo mhlawumbe makuthiwa mawunalo ulwazi lakho ukuthi makuthiwa ngivalwe emalini thokoza mhlawumbe basuke besebenze kanjani umsebenzi abasuke bewenzile kimi imuphi ukuthi uyawazi noma ungawusho step by step mawukuthi awunankinga ukuthi kusuke kwenziwa ukuthi nokuthi thokozana lapho mkhulu ngasho ngithi imali isuke isetshenzwa ngokuthi uboleke umuntu imali loyo muntu loyo bese uyayithatha imali yakho makayithatha imali yakho uyisa kuphi enyangeni bayafika ke bayayisebenza it's either bayisebenza ngenhlabathi yasemathuneni noma bathatha into engasho ngithi i-container bayifaka ngaphakathi bayibophe bayifake nemithi thizeni izinto ezifana nomabopha izinto ezifana nokhathaza into ezikanjalo ukuze imali yakho ingahlaliseki imali yakho ingaphatheki so bathatha le mali bayithathe bayivalele bayoyigubhela la bayigubhela khona mkhulu ebese bafaka futhi namasimba ukuthi le mali ingaze ikulandelele yayisusisa ungayithola imali ungazi nokuthi wenzani ngayo thokozana manje mkhulu ubona ngani ukuthi mhlawumbe lese ngiyayiphatha imali kodwa anginaka ngisumuntu onakayo ubona ngani ukuthi yayila cha ngishayiwe la kodwa khona ukubona ukuthi mhlawumbe isalary ayiveli iyencane mhlawumbe makuthiwa ngisebenza umlungu kodwa khona ukuthi bakushayile ubona ngani ukuthi ayicala ngishayiwe iyaqhilaza lento thokoza kokuqala mkhulu uzobona nawe ukuthi before ngangithola imali ngazi ukuthi mangisebenzisa kanjani kodwa ke usowuthole esikhathini samanje uyayithola imali usathu ubhekile iphelele ikolodweni awusazi ukuthi uyisebenzise kuphi kanjani kwenzakalani yayizwisisa mkhulu and then okunye futhi if imali yakho isetshenziwe imali kwesinye isikhathi kuzoba ne delay ukuze ifike kuwe uthola ukuthi uyasebenza bayidelay imali yakho ukuthi bakunikeze noma mhlawumbe uthola ukuthi kwesinye isikhathi abakunikeze
ihlezi total lapho sesiyazi ukuthi loyo muntu kahle kahle bayisebenzile kahle kahle imali yakhe. So kwesinye isikhathi uthola ukuthi nakhona umuntu wakhona imali uyayiphatha kodwa iphindi ilahleke angazi ukuthi kahle kahle imali yakhe ishona kuphi. Thokozani. Umkhulu nanga umuntu uzobuza ukuthi umkhulu uyakwazi ni ukubuyisa ukulapha lenkinga yokulahlekelwa imali. Thokoza. Inkinga yokulahlekelwa imali sayilapha la ekhaya. Kokuqala mawunenkinga ekanjalo mkhulu kumele ube umuntu esingasho sithi uyaqala uyaphahliswa ngoba I believe ukuthi mabavale imali yakho basuke bavala nani nenhlanhla yakho. So kumele sicale senzeni sikuphahlise sicela nalamadlozi ukuthi asilekelele through lensebenzo sabe siyenza bese uyabuya uba umuntu impela bese siyakuhlambulula. It's important ukuthi umuntu mawuqala ukuthi umsebenze nanoma kungaba insebenzo eyiphi mkhulu ukuthi umhlambulule kuqala ukuthi le mithi ikwazi ukuthi imsebenzele. Uyayiswisisa mkhulu bese kanjalo masoqedile kumhlambulula uqhaqhe zonke izibopho bese uyeza umnikeza izinto zani ezokuthi adonse futhi ini le mali izinto zokuthi enhance umsebenzi wakhe athole le mali yakhe back. Umnikeza amabasi umnikeze izinto zokuthi afuthe umnikeze izichelo zokuthi achele kanjalo bese le mali izobuya ichacheke ibuye kancane kancane ihlaliseke. Thokozani. Thokoza mkhulu ngeke ngabuza ukukhuluma nendaba yendaba yokudonsa. Thokoza. Mhlawumbe ngazi ungakhona ukuthi usichazele kabanzi ngakho. Thokoza. Ku endabeni yokudonsa mkhulu sine umdonso ohlukahlukene. Njengoba siyinyanga noma ngithi abalaphi indabuko. Kokuqala sineyigubhu abanye bayibiza ngokuthi inyongobani abanye bathi igona. Ziyahlukahluka ke mkhulu kune ostrich egg kuphinde futhi kube nesigubhu lesi esikhandwayo ebathi iCalabash ngesingisi. Kulapho ke bafaka bazofaka imithi ehlukahlukene ngaphakathi kwalesigubhu lesi kufakwe futhi nalamafutha ahlukahlukene phakathi kwaso lesi sigubhu lesi kufakwe futhi negazi lokuthi phakamise lesigubhu lesi. Masikhuluma ngegazi angikhulumi ngegazi lomuntu kodwa sikhuluma ngegazi lesilwane thizeni ngaba yimbuzi kungaba inkukhu kungaba igazi ehlukahlukile ziyadependa futhi le igubhu lezi. So kule ndaba yokudonsa isebenzisa lesigubhu lesi ukuthi sikwazi ukuthi sikulekelele endabeni yokuthi sivule ibusiness lakho. Wena uyabona ukuthi ibusiness lakho noma esigodlweni sakho akhambi kahle abantu abangeni so sikunikeza lento yokudonsa esithi inyongobani bese sikhandela yona withi igama wena uyayikhulumisa uyayithuma futhi uthi wena sibanibani uyakuthuma manje hamba olanda abantu kungena abantu kusebenzeke kuvuleke la kuvaleke khona kanjalo. And then endabeni yokudonsa indaba zokudonsa mkhulu ziningabi kabi wena mkhulu sinokudonsa futhi kwesibunge umuthi esingasho sithi uyathakwa uhlanganiswe neminye imithi bese uyathathwa ubekwa phezulu kwesimo secharcoal bese uyashunqisa bese iyadonsa amagumbi mane omhlaba idonsa abantu idonsa ama-client idonse imali yenza ukuthi nawe uthande kubukeke ebantwini bese abantu beza kuwe. And then siphinde futhi sibe nebaso futhi elokudonsa khona lapho kuziningi izinto zakhona nemithi yokuqaba yakhona ukuthi sicabe imali ize kuwe into ezikanjalo sinazo lezo zinto la ekhaya. Siphinde futhi sibe namabhande futhi wokudonsa wok-attractor lenhlanhla izinto ezifana namaphondo izinto ezifana nezintindile siyakwazi ukuthi sifake ngaphakathi imithi yokudonsa khona futhi kakhulukazi esikhatheni samanje lamaphondo lawa amade aphathwa yinyanga ngaphakathi bayakwazi ukuthi bafake nale mithi yakhona yokudonsa ukuthi idonse lamadlozi lawo idonse labantu uyayizwisisa ukuze labantu beze bazothola ukuphila into ezikanjalo mkhulu. Thokozani. Wayihlabanga yazwela mkhulu manje masesimeni sokudonsa ayiphuphi
Thokozani ayiphuphi into yokudonsa kodwa into engayisho ukuthi iyavuselelwa into yokudonsa iyavuselelwa especially mase sibuya endabeni yeyigubhu noma ngithi inyongobani igubhu nenyongobani ziyavuselelwa once in a while kufakwe imithi thizeni ephakamisa nani le nyongobani noma sithatha ini lesilwane futhi siphinde siyenzeni sisiphakamisa uyayizwisisa ukuthi sikwazi ukuthi siqhubeke sikusebenzele fana nento mase sithinta indaba yokubethela ikhaya mkhulu mawuqala ubethela ikhaya uyalibethela uthi masoqedile ukulibethela after boma 2 years 3 years kuyafuneka ukuthi uvuselele lemithi ukuze lemuzi lo ukwazi ukuthi ucine ngoba ukhumbule mkhulu abathakathi abalali uyaqinisa umuzi bayithola indlela ukuthi bangenelele emzini wakho so it's important ukuthi ivuselelwe lemithi naseyintindilini amaphondo kanjalo lezi zinto ziyavuselelwa lezi zinto ziyafakwa ku four-way stop ukuthi zidonse futhi ini lemimoya ukuze zikwazi ukuthi zikusebenzele futhi Thokozani kunalento kuthiwa gogo mkhulu kunalento ekuthiwa intuition intuition so intuition kuyenzeka ukuthi uyayifila noma kuyenzeka ukuthi nawe unayo bona mkhulu Thokoza lapho mkhulu ngasho ngithi into ekanjalo uyayizwa uya-understanda ngoba kunokwenzeka wena mkhulu uzwe into especially ithi ngithi mase sikhuluma ngami inyanga ngizwe ngihleli lana ube nento engifikelayo ukuthi ngikutshele yona uyayizwisisa wena mkhulu so kanjalo ngiyakwazi ukuthi ngifile and ekukufileni kwami leyo nto leyo akumelanga ukuthi ngize kuwena ngikutshela because mina ngafundiswa ngendlela enye mkhulu la empandeni la ngibuya khona because safundiswa ukuthi idlozi uyakwazi ukuthi ulibambe noma uligaluje because ama beliefs wethu kokuqala awafani mkhulu uyayizwisisa ama beliefs wethu awafani omunye ngizoya kuye ngimtshela ukuthi khona into engiyizwayo la noma khona umlayezo engifuna ukundlulisa kuwena ebese uyangithatha uyangibeka mkhulu so kuyafuneka ukuthi sihloniphane singabantu sisazi ukuthi sime kuphi kahle unless uye kuye loyo muntu loyo umtshela ukuthi ayikhona gogo uyangisinda khona into kanjena kanje loyo muntu akuvumeli ukuthi ukhulume unlike uzo attack umuntu umtshele indaba zakhe in a public form because I believe ukuthi indaba zomuntu zi private kakhulukazi ayizwisisa ingakho bathi nanoma usendumbeni indaba zomuntu akumelanga uyitshele abanye abantu umuntu uyamthatha umdonsele eceleni ebese uyamtshela lento ewiyizwayo noma ofuna ukuyiphawula kuye Thokozani and then siphinde futhi sibe nento engasho ngithi yayenzeka kimi mkhulu ngangumuntu othanda ukuthi ngihambe kakhulukazi ayizwisisa mkhulu njengoba ngicedile le journey ngihambe indawo ezihlukahlukile ngithi ngikuleyo ndawo leyo ngikhumbula kahle ngiyakhumbula ngangisesitolo mkhulu njengoba ngisesitolo ngidibane nomuntu beyangisinda kakhulukazi mkhulu to a point ukuthi bengakhona ukuthi ngizibambe uyayizwisisa ngaqhubukelwa idlozi khona lapho ngaba umuntu obukwayo manje ukuthi wonke umuntu ungihlahlela amehlo manje angisazi ukuthi yinto ekumele siyenze kanjani uyayizwisisa mkhulu so loyo muntu ngazama approach kwaba umuntu ethi hayi isuka kimi ungangitsheli leyo indaba le kanti hayi makaphuma ngesitolo kuzoba umuntu oshayiswayo ashayiswe ngemoto vele yayizwisisa uthi makashayiswa imoto kanjalo ngathi nayi lento le bengiyibona so kwesinye isikhathi siyazama futhi ukuthi sibatshele labonto ukuthi kwenzakala u1 2 no 3 loyo muntu loye kuba umuntu okuba uyo ukuphusha away uyayizwisisa emkhulu Thokozani ngoba vele angithi bathi malikufikela idlozi lithi ngitshela indaba zami mhlawumbe
sihleli eTexini kanje mhla Thokoza. sifika idlozi lethi tshela nanga umbathi indaba zakhe uma ungangitsheli bathi liyakuhlupha ngini nawe ulokhu ubhodla lokhu ukhala kumele ukuthi uzigcine uzungitshelile. Thokoza injalo mkhulu kumele ngigcine ngikutshelile ngoba ngiyazihlukumeza ngiphinde ngihlukumeze ledlozi futhi elingiphethe uyazwisisa mkhulu kodwa angeke ngikwenze lutho mkhulu mangafuna ukuthi ngikudlulisele umlayezo. As I said kumele sihloniphane singabantu ngoba ama-beliefs wethu kokuqala awafani khona abantu okwama Christian khona abantu okwama Muslim into ekanjalo mkhulu. Thokozani. Ulwazi libaluleke ngani mkhulu? Thokozani ulwandle mkhulu ngasho ngithi kula imimoya eminingi ihlala khona iyazwisisa mkhulu kula kuhlala ingilosi kuhlala namadlozi khona so ulwandle into enkulu kakhulu kula siphahlela khona masifuna ukucommunicate nabantu abadala kula siya khona futhi masifuna ukuyothula inkinga zethu because ulwandle ukhumbule mkhulu amanzi ahlangane nani ahlangane notswayi uyazwisisa mkhulu so mawufika lapho olwandle wena mkhulu usebenzisa lamanzi olwandle uyazihlambulula nakhona because esikhathini esiningi umuntu mangangezi enyangeni noma afuna uqhela ejaridini lakhe uthatha amanzi athathe le half salt aqhele ijaridi lakhe ukuthi aqoshe lemimoya aqoshe lezilwane aqoshe lamabhadi phakathi kwesimo saleli khaya so ilwandle ngasho ngithi lisebenza kakhulu endabeni yokuthi uhlanjululwe futhi nanokuthi ucommunicate nabantu abadala and then kakhulu ngiyazi ukuthi nolwandle futhi liyasebenziswa makukhandwa futhi nalamabaso kodwa yadepend ukuthi ibaso elinjani leli ofuna ukulikhanda uyazwisisa bese kuthatha lamanzi waselwandle bese kuyahlanganiswa neminye imithi ke ukuze sikhande lebaso leli lokudonsa. Thokozani. Naku ku-Good Friday kokusufikile kunengozi kwenzakala yonke lento isikhathi esiningi vele ukuthi kuba yingozi nje into eyandile ejwayelekile mhlambe izathu nendlela yokumelana nalezo zimo lezo mhlambe ungakhona ukuthi ifahla ube nombono mhlambe lapho. Thokoza mina i-advice yami ebantwini mkhulu ukuthi kokuqala before sithatha uhambo sithi siyahamba siyemakhaya noma siyo celebrate ugudi kuyafuneka ukuthi niqale ngani ngesimo se-consultation ukuze nibheke ukuthi indlela yenu imi kanjani so it's important ukuthi uconsult umuntu ukuze ubone ukuthi kwenzakalani phezulu kwesimo sendlela ozoyithatha umuntu ekwazi ukuza kuwe azoconsulta mkhulu azoconsultela izinto zempilo kodwa nendlela futhi mekuthi mhlambe uthathiwe esikolweni into ekanjalo mele kube into ehlolwayo because siphila nabantu abahlukahlukile abantu abasimonelayo abantu abangasifuni abantu abasifungelayo ukuthi sithole le ingozi lezi so it's important ukuthi uqale uhlolwe and then uthathe noma isimo samabhavu mawuye ekhaya noma uye esimeni semfula uyogezwa ngale mithi yempi ukuze sikwazi ukuvimba le ikhali ebayiphonsa noma imithi ebasiphonsa ngayo so it's important ukuthi uqale ngokuhlola and then nakhona ebese niyaqinisa kunento futhi esiyenzayo la ekhaya ukuthi siqinisele nemoto yakho imoto iyaqiniswa kahle ngasho ngithi yonke into iyaqiniswa wena mkhulu imoto iyaqiniswa umuzi uyaqiniswa umuntu uyaqiniswa so lezi zinto nje ziyahambelana zonke mawena ungaziqinisa kodwa imoto yakho mangayiqinisanga ngenze ukuthi ishayise kusasa ebese nawe uyalimala kodwa ungafi uyazwisisa wena mkhulu ngoba usuke uqinile wena kodwa imoto yakho ayiqinanga so kungenzeka ukuthi mayiguquka lapha ilimale ngendlela yokuthi angeke ukhone nokuthi uyirepair ya understand mkhulu so kuyafuneka ukuthi mawumuntu uziqinise uqinise imoto yakho uqinise ijaridi lakho ukuze nawe wazi ukuthi uprotected usafe la ukhona. Thokozani. Uqinisile phela mkhulu yonke into iyaqiniswa kufana noma njengoba ngisela ku Good Friday kanje miningi imicimbi ngapha nangapha emakhaya uyazi ukuthi nomcimbi uyaqiniswa la injalo mkhulu uyachelwa lapha esicaweni mawuthi mhlawumbe kuzoba umshado noma umemulo kuyachelwa nje ukuthi umcimbi uhambe kahle kungalwa abantu bengagwazana kusho ukuthi uqinisa nje into ebalekile
noma ngabe uyathanda uthandi. Injalo mkhulu kunjalo ukuqinisa it's very important mkhulu nabantu bayithatha light indaba yokuqinisa ngoba they believe ukuthi bona hayi uNkulunkulu khona uNkulunkulu yes mkhulu siyakhonza kuye ukhona uzosivikela kodwa kuyafuneka ukuthi kube nento ezoyisebenzisa nawe ezokunikeza ini lamandla ezokunikeza lesiviko lesi ayizwisisa wena mkhulu and unikhumbule futhi ukuthi le mithi esiniqinisa ngayo nayo isuka kuphi isuka kuye lo nkulunkulu esimkhonzayo thokoza Ngiyakhumbula mkhulu ngangisafunda isikole thokoza angisafunda isikole kunalomuthi abathi isikhahlamezi thokoza isikhahlamezi ngiyacabanga ukuthi isikhathi saso noma mhlawumbe abantu abasikhandayo abasekho thokoza abashawunqo thokoza ngahamba ngaze ngamfishane ngifuna isikhahlamezi kodwa ngagcina ngisitholile ngoba ekunenye inkunzi engayihamba yakakhoza thokoza athi uthambo lenyoka hlabela imzondayo Thokoza. ayikwa kuyinkunzi ayikowayithaka lo mfolo yana ngagcina ngithole kuye ngisithole kuyisikhathamezi kodwa ke ngangisebenziswa umngane thokoza ngisebenziswa umngane oba ngangisakhupha nami into ngaleso sikhathi Thokoza. kodwa ngifuna ukuthi mkhulu ungihlaziyele ukuthi mhlambe isikhahlamezi njengoba sishoda kangaka ziyasifuna insizwa la ngaphandle isikhahlamezi ngoba senza umsebenzi uthi ubelula Thokoza. futhi esikhathini samanje akusafana qala ukuthi intombi uyishela 3 years noma 2 years sekuyashesha manje isikhahlamezi sezindlela ukuthi ibe mfishane thokoza so mhlambe wena ngokuqinisekisa kwakho mkhulu ukuthi isikhahlamezi uyasiphatha siyasebenza usithaka kanjani thokoza ukuze nami ngihalele noma ngilangazelele ukuthi hayi awuthi ngisithenge lesikhahlamezi sikamkhulu thokoza ngingazi mkhulu ke ukuthi sikhuluma ngento efanayo mawuthi isikhahlamezi ngasho ngithi ukhuluma ngesibambelelo mkhulu kunjalo ngelinye igama ngeke ngibe neshow mhlambe kodwa ngathi kuyinto yoba isikhahlamezi umsebenzi waso ileso ukuthi mawuthinta intombazana thokoza ivele ivukelwe imizwa nje igijima igazi Thokoza. kube ngathi ngalangazelela ukuthi nje ingalala namanje Thokoza. into yamanje icrash Aha. njengoba ngikalekisa ukuthi isikhathi samanje safana sakudala intombi oyishela 3 years kodwa manje siyashesha usufuna ngathi ngaba noma iviki noma Injalo. inyanga manje isikhahlamezi siyayenza impilo ukuthi ivele isheshe ibe mfishane thokoza ngisho into enjengaleyo thokoza mkhulu ngasho ngithi mkhulu siyayiphatha thina la ekhaya into efana nento engasho ngithi isikhahlamezi njengoba usho mkhulu into engayibiza mina ngithi isibambelelo uyayizwisisa wena mkhulu into ezokusheshela ukuthi noma ushela intombazana isheshe ikuzwe uyayizwisisa mkhulu so imithi yakhona esisebenzisayo kakhulukazi imithi eyaziwa abantu abaningi uyayizwisisa mkhulu abobheka mina abomnama mkhulu izinto ezihlanganisayo ke mawufuna ukuthi ukwazi ukuthi ushele intombazana ikuzwe manje noma ikhalele manje uyayizwisisa wena mkhulu kuhlanganiswa leyo mithi leyo ebese kuthathwa ke wena mkhulu bayaqaba ngapha ngasenhlizweni kuthathwe legazi leli kancane kuthathwe insila yakho engaphansi kweinyawo kuthathwe futhi namashiya wakho waphambili uyayizwisisa wena mkhulu bese kuthathwa nensila yakho yaselimini leyo nsila leyo iyathathwa uzohlala 3 days kahle kahle ungawagezi amazinyo bese ke kuthathwe leyo nsila kuthathwe lezo zinto engiceda ukuzisho ebese ziyashiswa zenziwa insizi kuthathwe futhi nale mithi ebese kuyahlanganiswa konke uyayizwisisa wena mkhulu ukuthi makuhlanganiswa kanjalo leyo mithi yimithi ozoyisebenzisa esingasho sithi sibiza ngokuthi yidliso futhi uyayizwisisa wena mkhulu ozoyithatha ebese uyifake kuphi uyifake edleni kwalomuntu lo ozabe umfuna ngaleso sikhathi leso uyayizwisisa wena mkhulu ebese uyakwazi futhi nakhona uyithathe leyo mithi kuhlanganiswe futhi nento engasho ngithi yokugqobisa bese kuyagcobiswa futhi ini ngaphansi wena mkhulu kugcobiswe ngaphansi ukuze
manihlangana wena mkhulu nalomuntu lona kukwazi ukuthi kube ne-connection engeke isahlukaniswa umuntu uyayizwisisa and nale mithi nakhona siyaphinde futhi sikwenzeni sicabe ukuze ikwazi ukusebenzisana nawe isebenzisane negazi lakho uyayizwisisa wena mkhulu ukuthi nanoma ukhuluma futhi ukwazi ukuthi uzwakale kunemithi futhi esisebenzisa ngasho ngithi abomlomo omnandi abozwi lakhe wena mkhulu abomcomiso siyayihlanganisa leyo mithi nakhona sicabilini ukuthi mawukhuluma ukwazi ukuthi uzwakale because abanye amadoda banalento yegwababa uyayizwisisa wena mkhulu ukuthi umuntu makakhuluma bese uyabheda kanti maso unelomlomo omnandi nale mithi engicede ukuyisho manje uyakwazi ukuthi ukhulume uflow uyayizwisisa ube nelimi elimnandi ukuthi nalomuntu akwazi ukuthi akulalele mkhulu alalele lento efuna ukuyisho kuye Thokozani. Manje ungichaza ke mkhulu la umlomo omnandi ukuthi ucabe nolimi ukuthi ukwazi ukuthi ushelelele ngoba insizwa zinegwababa la kahle singamagwala bawasaba amantombazane labantu lapha kanti leli gwababa mkhulu ngoba niyazi ngizwa ngawo ukuthi sinegwababa niyazi vele ukuthi sinalo nathi sinalo ukuthi siyasabonitshela kahle kahle libuya phela ligwababa wona mkhulu Thokoza angasho mkhulu ukuthi into natural yazwisisa mkhulu angeke ngithi into eyenziwa umuntu but into natural uvalo olubakhona mayikuthi uthanda umuntu uyayizwisisa noma uzibonile intombi so uba nayo leyo gwababa leyo ebese ke usabe ukukhuluma understand kufanele nokuthi umuntu unervous mabasho ngesingisi wena mkhulu so kusuke kuhama nerves akhikha in Thokozani. Cha ngoba ngempela phela mkhulu kunegwababa nje kolibona ukuthi cha la engathi ngiloyiwe kunonembeza understand ukuthi cha unembeza ukuthi nami ngisaphila phela emhlabeni ngumuntu kodwa bese kuba negwababa mkhulu bese ubona ukuthi ayi akusahambi kahle kanti yini leligwababa libe ngakithi kuphela nina ningabi nalo nina abantu besimama mkhulu ayikuthi asinalo yayizwisisa wena mkhulu but I believe mina ukuthi amantombazana amaningi abantu abane pride kakhulukazi uyayizwisisa so abayibonisa ukuthi bathukiwe ngaleso sikhathi leso bakhulume freely futhi noma umunye akutshela ukuthi hayi wena phuma kimi uyayizwisisa into kanjalo but abantombazana bayaba nayo lento yokuthi babe nogwababa into kanjalo mkhulu Thokozani. Manje ugogo umkhulu wena ukhona baba sendlini Thokozani kwamanje akekho mkhulu engasho ngithi ngisasingile yayizwisisa wena mkhulu and I'm not ready ukuthi ngingamingilisha nomunye umuntu ngoba kule ndlela ngisaceda ukuphuma futhi kuphi esikhupheni ya understand akusisikhathi eside ngiceda ukuphuma ngaphuma mina ke ngo2020 if not mistaken ngo2024 ngoJune yayizwisisa wena mkhulu so ngisase kuyo le ndlela lena wena mkhulu kusafune ukuthi nami nginzinze ngihlaliseke endumbeni yami ngikwazi ukuthi ngikwazi ukuhlala endumbeni yami abantu bayeze kimi yazwisisa wena mkhulu ngilibele ngipure kanje Thokozani. Manje mangathi wamkhulu umfowambathi uyayibika njengamanje nje ngithumela amagama nje mhlambe isicelo sami singamukeleke ukuthi ngibo baba sendlini Thokozani engakusho ke mina ukuthi ngingakhuluma namathonga kuqala ngoba uma umntwana edlozi yonke into iyabikwa wena mkhulu yonke into iyabikwa so it's important ukuthi mayikuthi khona umuntu ofuna ukungena empilweni yakho noma ofuna ukungenelela empilweni yami mele uqale ethongweni ubikele edlozini lakho ukuthi nangumfo kambatha ufuna ukungena esimeni sempilo yami ebese sithola iresponse kubo labantu abadala basitshela ukuthi hayi lo muntu lo yebo siyamamkela noma kanjani Thokozani. Manje kuyiqiniso ukuthi mase ngisemdlelwaneni nawe mina mkhulu Thokoza njalo kuzomela ukuthi mase kumele sekozeni yasebusuku kufanele ngiqale ngiphahle ngicele cha mkhulu la ekhaya sisebenzi kanjalo ke impande ziyahluka nama beliefs wabantu njengoba sisedlozeni singabantwana bedlozi kuyahluka wena mkhulu so I can say ukuthi abanye bayaphahla but mawuzongena enkonzweni mkhulu awuphahla uvela ungene shiqi enkonzweni
emzimbeni kodwa mase uqedile kuyafuneka uyinyanga ukuthi uthathe imithi uzogeza noma ufuthe ukuhlambulula umoya wakho uyazwisisa because ukhumbule ukuthi awuhambi uyi-one lana kodwa kunabantu abakuphethe abantu abakwembethe so kumele uzihlambulule ukuze bakwazi ukuthi babuye because idlozi nakhona liyakwazi ukuthi likushiye mkhulu meyikuthi libele ulala nomuntu kodwa ungahlambululi liyakwazi ukuthi likushiye uthole ukuthi izinto zakho manje seziyavaleka futhi kube ngathi manje uloyiwe kanti no awuloyiwanga bekumele ukuthi masoqedile ukwenza lokho okwenzayo uphinde ubuye wenzeni uhlambulule bese impilo iyachubeka thokozana. Manje kuyiqiniso mkhulu ukuthi inyanga ayizelaphi. Thokozana mina ngikholelwa lokho mkhulu ngoba mina ngiyinyanga ngiyakhona ukuthi ngizilaphe kodwa hayi yonke into uyayizwisisa wena mkhulu ngiyakwazi ukuthi ngizilaphe meyikuthi ngiphethwe iflu ngithathe imithi yasendumbeni abondlula mithi ngithathe ngihlanganise ngifuthe ngiphile ngibe right kube nezimbiza futhi meyikuthi ngiphethwe mhlambe isibeletho into ekanjalo ngisho ngiyazi ukuthi kuhlanganiswa ini wenziwani so ngiyakwazi ukuthi ngithathe le imbiza lezi ngihlanganise ngiphuze ngiphile ngibe right yazwisisa kodwa into mangihlula ngiyakwazi ukuthi ngihamba amabhaca mkhulu ngiye kwezinye izinyanga zikwazi ukuthi zingisize ebese ngithola impilo especially mase sifika endabeni yokuthi mhlawumbe insebenzo ihamba kancane noma izinto ayihambi kahle yazwisisa mkhulu kuyafuneka ukuthi ke uqale wenzeni uqale uye enyangeni enye kwazi ukuthi ikusize mkhulu thokozana. Ngiyazi gogo ukuthi khona imithi oyaziyo mhlambe engathi uyifice emhlabeni njengalapha kaMayimayi wabe khona bekutshela ukuthi awu lo muthi umuntu osolo so ngifuna ukubuza ukuthi askize kuyenzekana ukuthi ulele uvuke ngakusasa usunephupho lokuthi ufunde noma uphuphe umuthi omusha adungawazi. Thokoza kwenzeka kakhulukazi especially kwabantu engasho ngithi banamagedla kakhulukazi abantu ke abakhonjwa imithi ehlukahlukile through amaphupho wabo abanye bayakwazi ukuthi noma asehlathini lomuntu aboniswe loyo muthi loyo yazwisisa wena mkhulu so ikakhulu leyo nto iyenzeka kwabantu abanamagedla kakhulukazi but mina phese angikhumbuli ngithi angikhumbuli amathonga wami noma abantu abadala abangiphethe bangikhombisa imithi thizeni bathi ngenza 1 2 no 3 uyayizwisisa wena mkhulu kodwa yonke imithi engiyaziyo imithi engayifunda kule ndlela le wena mkhulu thokozana. Manje mkhulu mina ngoba ngiwumuntu nje othanda amawele kanje kodwa angiwatholi uyakwazi ukuthi ungithakele ukuthi ngithi mangishaya ngamawele lapha na kumama. Thokoza yebo mkhulu siyakwazi ukuthi sikuthakele imithi yokuthi uthole ke amawele yazwisisa wena mkhulu kokuqala ke kuzofuneka ukuthi loyo muntu loyo mawumthakela le mithi wena mkhulu ungathaki ngokuthi ufake imithi ngo-1 yazwisisa wena mkhulu kodwa kuhambe nga-2 yazwisisa wena mkhulu so kuyafuneka ukuthi yonke into mawuyifaka nga-2 ukuze lo muntu akwazi ukuthi athole ini lamawele nakhona wena mkhulu kuyafuneka ke ukuthi ikube yinto futhi eyenziwani ephahliswayo futhi ayizwisisa wena mkhulu ukuze uthole lamawele lawa owafunayo thokozana. Kuyiqiniso ukuthi amawele ngeke askisi yazi nginenkinga yeflu kuyiqiniso mkhulu ukuthi mhlasimbe amawele kubalula ukuthi wathole ukuthi vele khona akhona before wena ekhaya mhlawumbe baba wakho ukuthi uyiwele noma usisi wakho bangamawele bathi ngathi kulula makanjalo. Thokoza yebo mkhulu kulula kanjalo mina phese ngiwele mina mkhulu ngiwele iwele lami ke likhona mkhulu lisaphila so ukhokho wami ngisho ngithi ukhokho wami ngoba ugogo ozala ubani ugogo wami bekuyiwele naye and then ugogo wathola amawele kodwa ke azange aphile wo2 kwandlula eli1 ebese
kwaphumelela eli1 elisaphila kuyimanje okuwuma wami uyayizwisisa mkhulu Yebo. so lento I can say ukuthi into ehambelana negazi lakini uyayizwisisa wena mkhulu into eku bloodline le yamawele because I don't believe ukuthi ungawathola amawele kungukuthi amawele awekho ekhaya kini uyayizwisisa wena mkhulu kodwa kuyadependa mkhulu kuyadependa because ama-genes wethu awafani futhi nezibeletho zethu ayifani bakhona engasho ngithi bawamawele kodwa ekiba kaze kube namawele uyayizwisisa mkhulu thokoza kuyiqiniso ukuthi iwele njengoba nje wena uyiwele mkhulu thokoza ukuthi makhamba udadweni thokoza mhlawumbe imali mhlawumbe mayishona wena uqala ungena emgodini ulale bese naye eyangena ke wena bese uyaphuma iqiniso thokoza kuyiqiniso mkhulu kuyiqiniso ngoba ngifuna ukwenza example ngami ngathi mase ngithwasa mina mkhulu kwaba nesiko elamawele elenziwayo yazwisisa ukuthi uyiwele lamele liqale lenze before mina because lento ingaphinde iyenzeni iyomhlukumeza naye ledlozi lingaphinde futhi lifune ukungena kuye noma amadlozi wasekhaya akhona afune ukwenzani ukungena kuye so bamdlulisa khona lapha ya emgodini bamenza lelo siko lelo lamawele ukuthi lento ingaze im-affect naye uyayizwisisa wena mkhulu so it goes kule ndaba yokuthi nanoma uyiwele lami noma mina ngishona mele ngiqale ngenzeni ngindlule kulesiko leli azondlula kuye ukuze lingandluleli kumina uyayizwisisa wena mkhulu so ngizocela ngingene bese khana afakwa yena kufana nasemshadweni mkhulu mekuthi mhlambe umkhulu umbatha ufuna ukungishada mele aqale lesiko kuphi kule wele lami afake yena iring iqala bese uyayisusa uyifaka kumina uyayizwisisa so lento ikanjalo vele sisazalwa sithu so yonke into masiyenze senze kumele siyenze sobabili thokoza mkhulu mkhulu napa ababukeli bakho abakulandela abazi inkulungwane kuthini ukudlulisa imizwa yakho kubo njengoba nje uphila nabo usebenzisana nabo thokozani bogogo nabomkhulu ngiphinde ngibonge futhi ngibonge kakhulu kubabukeli ngibonge uthando enisinikeza lona ezi-EcoPoint TV sibonge indlebe zokuthi nilalele what we have to say ngiyacela bogogo nabomkhulu umuntu onombuzo noma mhlambe la nilahleka khona ningasabi futhi ukuthi nibuze sikwazi ukuthi siniphendule sikwazi ukuthi sinikhulise sifundisane ngalobunyanga lobu ngoba kuthiwa iphondo lobunyanga aligcwali ufunda uze uyofa so it's important ukuthi sifundisane sibonisane mayikuthi angikhulumanga kahle noma angenzi kahle kuyafuneka ukuthi umuntu umkhombise indlela okuyiyona ngoba esikhathini esamanje mkhulu enye into futhi engiyibonile ukuthi abantu abasasebenzi ngokweqiniso mkhulu abantu abasasebenzi ngokweqiniso abantu sebagijimise kakhulukazi indaba yemali bagijimise indumo kakhulukazi ebese bayayichintsha lento bayenza into engasho ngithi ibusiness uyayizwisisa kanti le ndlela esikuyo akuyona ibusiness akuyona nje ibusiness kodwa yingulo noma ngithi indlela yabantu abadala ekumele sihloniphe ebese sisebenze ngeqiniso silapha abantu ngokweqiniso ngoba kuningi okwenzakalayo la ngaphandle umkhulu eze athi hey mkhulu ngicela ungisize uyayizwisisa mkhulu ebese mina ngithi ngifuna ungivulele iskate sakho ukuthi ngikusize ngoba lento le ritual ekumele siyenze ifuna lamathanga wakho kanti akusiqiniso lela akusiqiniso kuyafuneka ukuthi sisebenze ngeqiniso masingabantwana bethonga so ngibongile kakhulu kubo bonke ababukele okhulumayo futhi umkhulu langalibalele umnsizwa kaMampuru ngichamuka khona empanzeni ke kaNdaba ezitha kaMthunzi lomuhle impanzi kaMajoy thokozani ngiyabonga cha siyabonga kakhulu mkhulu langalibalele Thokoza. mahla magama siyathembisa futhi ukuthi usibiza futhi sithi cha sondela namba ababukele be-EcoPoint TV bayakudinga bakulambele thokoza yebo cha siyathembisa mkhulu ukuthi sokubiza siyabonga kakhulu ukuthi ufike namhlanje la e-studio thokozani siyabonga
ube nempilo enhle, uNkulunkulu akubusise. Amen. Babukeli beEcoPoint TV besihleli namhlanje ke nomkhulu ke ulanga libalele ke engaqala ukufika ke esekajayela vele ukuthi edamana efika futhi ke siyathembisa siEcoPoint TV ukuthi sodama simletha simlanda ngoba usenyama kithi uyadingeka vele azunika futhi okunye ukudla kwendlebe izinto ezintsha njalo akafika nazo lapha e-studio ke sengiyabaleka ke mina ke ngoxwana ushaya indaba ezithu uSontshikazi umthiya ushoda uMatinda isiqiniso Madlabana Gwatshoza igcolo lo mthetho yadakudakela ucatsho mina sengiyaphuma ke sobonana ngeepisode enye elandelayo.